nanone nongeye kubasuhuza ndetse mbifurije ibihe byiza aho muri hose hirya no hino mu gihugu, umujyi wa Kigali, hanze ya Kigali. Nizera ko mumeze neza kandi cyane rwose. Ntago nabura gusuhuza abo hanze y'u Rwanda, muri Afurika ndetse no hanze ya Afurika, abanyarwanda mwese mutwumva muri ku migabane itandukanye, mu Burayi, hakaza bari muri Amerika, Aziya n'ahandi hatandukanye. Tubifurije ibihe byiza. Banangiye basuhuza muri ubu buryo ego, ariko iyi nkuru yongeye kuba ganiriraho. Murabizi duca muri politike, imyidagaduro, tugarebera hamwe ubuzima busanzwe, imibereho myiza n'ibindi bitandukanye. Ariko ubu ngubwo avuga ko ari inkuru y'akababaro rwose. Wari we wese udashobora kuvuga yishimye. Inkuru yo muri Rwamagana, hari kuvugwa umugabo watemye umugore we akoresheje inyundo na kupakupa. Azira bitewe ngo nuko yari yasinze. N'umugabo witwa Jonathan Habimana, utuye mu murenge wa Kigabiro mu kagari ka Nyagasenyi mu mudugudu wa Kavura. Yatemye umugore we rero witwa Nyirambarushimana Mwamini akoresheje kupakupa, anamuhondesha inyundo ku magufwa, nyuma yo gushyamirana biturutse ku businzi bwagaragaraga kuri uyu mugabo. Unyumvire aho iminsi igeze. Uragiye, uranyweye, urakwikiye, urasinze. Ibyo wasinze wananyweye uje ubitura ku muryango, ngo ntago ari ubupfura. N'amahano. Aya mahano yabaye mu ijoro ryo kuwa kuwa gatandatu rishyira ku cyumweru, ubwo Habimana yatahaga yasinze. Abaturage bakavuga ko yari yanyweye inzoga bataziriye akabiniriro ka Dunda Ubwonko. Ni inzoga bise Dunda Ubwonko. Imvire rwose inzoga idundisha ubwonko kuri urwo rwego. Ibi bintu biba bisaba rimwe na rimwe ngo dutekereze, twishime ariko dutekereza. Twishime ariko dutekereza. Twinezeze ariko dutekereza. Turebera ese ibi bintu tugiye gukora birazana izihe ngaruka kuri twebwe no ku bacu. Mu muryango nyarwanda, muri sosiyete, muri karitsiye, ibi bintu giye gukora ese bifite iyihe efe? Ko nishimye yego, ndaza no gushimisha abandi cyangwa ndababangamira? Uragiye wikwikiyemo ibyo biyoga ngo uri kwishimisha, good and great, urishimye yego, ariko nyuma yaho uraje ugeze ku mugore urakubise, weguye inyundo urahondaguye, ngo wadunze ubwonko. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kigabiro Hamyorwimfura Egide yemereye igihe.com ko ibi byabaye, ati yamukubise inyundo koresha na kupakupa. No gukomeza avuga yavuze ko yahise afatwa ndetse agashyikirizwa urwego rw'ubugenzacyaha RIB, naho uwo mugore ajyanwa kwa muganga kugira ngo yitabweho n'abaganga avurwe. Uyu muyobozi yakomeje avuga ko ibyo ari bimwe mu bibazo bakunda guhura nabyo rwose, ngo bijyanye n'umutekano muke, byiganjemo ibiterwa n'ubusinzi. Bya bindi nababwiraga, urishima ukajya guteza umutekano muke, ngo wishimishije wanyweye nkeya cyangwa se ukanywa amata, fanta, amazi n'ibindi byose bihari, hari n'inzoga zitatuma usinda, nywa kamwe witahire, ariko ruwe guteza umutekano muke. Ibyo bintu koko si ubusirimu, hari icyo bitwaye. Umuyobozi yavuze ko ibi bibazo ngo byinshi bahura nabyo, cyane cyane biba mu gihe cy'ijoro, abahohotera abandi barimo abagabo bahohotera abagore bawe, cyangwa se abagore bahohotera abagabo. Akenshi usanga bishingiye ku businzi, ngo nibyo byinshi bakunda guhura nabyo. Icyitwa Dunda Ubwonko rero, icyuma n'izindi, ngo ni zimwe mu nzoga zikunze guteza umutekano muke. Hari yitwa Dunda Ubwonko, hari yitwa icyuma,
hari n'izindi bagiye bita amazina ngo ziteze umutekano muke muri kariya gace. Bamwe mu baturage banywa kuri izi nzoga zizwi nka Dunda Ubwonko, icyuma, muri ture n'izindi, umunyamakuru yasanze mu gace ka Mongolia kazwiho gucuruza izi nzoga ku bwinshi. Bamuhamirije ko amafaranga 100 ahagije ngo uducupa 2 dutume usinda. Hano hantu ndahatemberera vuba, muhumure rwose ngiye kureba ibyaho nanjye. Nimba ruhazi anyandikiye ku Instagram amerekezo neza. Yitwa ngo Dunda Ubwonko, yitwa muri Mongolia, yego gace kitwa Mongolia. Hari ubizi rwose, hari uhazi neza yanyandikira kugira ngo azanyobore impagere buningane n'abaturage numve ibintu byo kudunda ubwonko ibyo ari byo. Shimimana Jean Paul w'imyaka 26 yagize ati kugira ngo Dunda Ubwonko igusindishe uba maze kunywa uducupa 2 duhita tukuzengereza ku buryo wumva ubwonko buhindukiye. Mpaye nka databuja. Guys, abari hafi muri Rwamagana mu ndangire n'ukuri mpagere hano hantu. Ubineza Mutoni Françoise we yagize ati urabanza ukanywa akambere ugashira inyota, aka kabiri, aka gatatu ujya kutumara wumva umutwe wasaze rwose, ibintu byibirinduye. Rero hagize umuntu ukuvugisha amagambo menshi ngo niho hava kumva wakubisa umuntu ikintu runaka, kuko amenshi banywa bahita bagira imbaraga zo kurwana. Padiri mukuru wa paruwasi ya Mukarange w'Imana na Paul waherutse kugaruka kuri izi nzoga, asaba ko inzego zibanze kugira ngo zigira icyo zikora, kuko ngo izi nzoga ziri mu biteza umutekano muke mu muryango. Nta kuntu nawe inzoga yitwa Dunda Ubwonko ngo umuryango wawe habe hari umutekano. Nta kuntu wakiri gusinda ku mafaranga makeya ngo unywe ibiyoga byinshi bigende bigusarambure mu mutwe, nurangiza mu muryango wawe haba umutekano. Never, ibyo ntibishoboka. Padiri yagize ati twebwe tubona ari ikibazo gihangayikishije umuryango nyarwanda, kubera ko izi nzoga ziri koreka urubyiruko, kuko hasi mu midugudu usangayo utubari turimo Dunda Ubwonko muri ture. Mayinka nzoga bise Dunda Ubwonko, nzi ko ari ikibazo ariko gikomeye. Dunda Ubwonko, hari yitwa ngo muri ture, hari amazina menshi bagenda baha inzoga. Hari yitwa ngo yitwa ngukira umumanura jipo, imanze kuyinywa ngo nimba ujya kumanura amajipo y'abagore simbizi. Hari yitwa ngo yewe muntu noneho ngo ntabwo ubona umuntu wese uti yewe muntu, nyine ntabwo ureba neza, ubona ufite ibizuyezi mu maso. Ni nyinshi, n'amazina menshi, namwe muraza kumbwira ayandi muri comments, muri commentaire. Ariko hari amazina menshi, hari nihimbari, hari menshi, hari nditwa guki, ari cunga umuntu, yacunga umuntu cunga umuntu n'ibindi ibindi cunga umuntu akasha. Ni menshi cyane ayo mazina. Rero bagiye baha izi nzoga rimwe na rimwe usanga harimo n'inkorano, yego harimo mazina n'inkorano, ari n'inkorano zigura make ariko zisindisha ku buryo budasanzwe kabisa. Twebwe tubona rwose ari ikibazo gihangayikishije umuryango nyarwanda, kubera ko izi nzoga ziri koreka urubyiruko, kuko hasi mu midugudu usangayo utubari turimo Dunda Ubwonko, hakaza uturimo muri ture n'izindi, ku buryo usanga aho hantu hazwi ko ariho hacururizwa izo nzoga zigura amafaranga makeya, ariko ngo zikangiza abantu ku buryo bukomeye. Nubwo rero abaturage usanga barazise amazina, ubusanzwe ngo izi nzoga zifite ikirango kigaragaza ko zemewe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge. Mubyumve neza, ngo nubwo bazise amazina, kuko ubusanzwe izi nzoga zigura make, ariko ngo zifite ikirango cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge. Ariko abaturage bakagaragaza ko zikomeje guteza umutekano muke,
bitewe n'uko umuntu yitwaza amafaranga make akanywa nyinshi bigatuma ateza umutekano muke mu gasantere. Uko byifashe rero dukomeza kwihanganisha umuryango w'uyu mumama basagariye, umugabo we rwose yasagariye. Ubwo ni umuryango wa Mwamini, ihangane cyane, ihangane nta kundi nyine, Imana komeze kumufasha turebe ko yakira, ubundi mukomeze mugire ibihe byiza. Nk'abantu bari Rwamagana rwose guys, mumfashe rwose, mumfashe mujye kuri Instagram yanjye Irene Murindabi, munyandikire inbox murebe ko mwandangira aho bita muri Mongolia. Ndifuza kuhagera nkaganira n'abaturage kuri iyi nzoga yitwa Dunda Ubwonko. Imana ibarinde. Shalom, wakoze kubana nanjye.